Minister wa Engineer Eric Mureithi Mugana atongere mangi Kathumba kaunti na Meru nebakinyite ntere ciaro nyangi kuona wakibo sewage burabwitite na mbere ntere unarane nde onandite kuria kwanro kwawe kumone na biti na mbere ko wakibo akiwa Jumatatu musemoni yueko kenda kumenya nimbiyo yongwa iri na thina nyumene CS Mugana kinyire ntere ciogo tiembe South na rabambirite murandi yua ukundi akarirwe akiwa bakethira nende bagitariria kaita ka siasa kakinya uditingu burabwithirite bukibwithe kathirikani ya William Ruto na itumi kiao bakwenda thirikari ya William Ruto nenkero wa mukondo yuele yua utongeria. Waziri wa Engineer Eric Mureithi Mugana tukianarwa na kuliongeta kaunti ya Meru kulaitha mirandi ya Rui. Mugana urawambiriria liungaye ubisini ya monini wa gavana Linda Kiome na ikire musemanio na atongeria ba Meru areo mubunge wa North Imenti Rahim Daud wa Central Imenti Kirimangoshine na bange kenda kubangira Meru. Rora nyange tuwailie sewerage ya Meru bure kuendelea. Iteko buija boya na ibiro ntutu etita tuinde. Nimba kinyire kire murandi wa sewerage system ya Rwanyange ira amakirete kuona murandi yo yote wetithwa na mpoe. Jojo wa Meru sewerage yujukite miaka mwanja, which is a shame to put it. Twari uma tebo point ni ati contract ya kuleta materials on the site tutene irandu iko maanisha we have no debt tebo certificates on the si paid na tukuja meri thatu withirinda are aringi tebo progress yongelekete kanini now tukuwatanira the people ntunda ya bonde ba county government, national leadership from the National Assembly, members of Parliament, CEOs, PSs, secretaries, anto bonde bego beaya na iruari. Na tukwaria na contractor to wareu pasibithia musema niyo muthia Jumatatu. To ya anto beto njire wita. Contract yeji we have 400 million remaining ngoethira. And every contract na redress mechanism either bonekanira ngoe kile mutonge sub contract but kirango hashu anto beto ba Meru kana contract ongele workmanship ground ongele matinka excavators engineers ground kana we part amicably lakini yato gondo process yanto bento ba Meru the bottom line ya musema ni yu iwakishangwe kathi. Waziri Mugana kulukina aliongere interesi ya ugoti marega kurura muradi wa Rui wa marega water irrigation scheme muradi ukaguna kariba nteriji na kuona Rui rukwana rwa kurema yorakuwa yo atumira kwe kigina kia milioni 300 tueja ugoti marega ireba ati kuguna anto beto bogoti anto marega anto bageka kanuni tukianjira cia phase 1 muradi wa milioni karibu 300 na 15 yo kurima itobia kintwire turime mayani, turime kaoa, turime mira, turime mario, turime ndoroko, turime miere. Kenda uchumi bya anto beto bwanjija ukira. Nsokia katho mno no nto body reception ya tuona anto bonde iba kwenda muradi. Bara ule tuweka maendeleo mbele. Manto wa siasa ya Kenya na turutire mwananchi wa kawaida ngoi. Na kenda kaita kathira national government na county government. Tuinda tosoko boromba kura sieni. Tueja tuwebwira tuteani methone yao yenu CS wetu Mugana ibwega sana na ibwega kinyano ntubwa kureta muradi jojo wa irrigation itura rere ya ugoti na batu to county government itukuga mbesha ira tombete igwekira ke budget yetu $1.76 cha komba gutetheria ke ndoje no ndoje is also a devolved function tukomba go supplement pipe sirike ndekana ndene project ya irrigation non to ready to the budget yetu na gotetora tutikugwata manto ja roje. Nkiripotera Weru TV kumembe Bita wa Marion Karugi wa Naftali.